Ngai kebeli pi baro haka kerting bateng tam Yesus Kristus nang penim jungi. Haka neka video ngan wanra sapi sapang kajeng yai para banget. Haka jenget jungi kum ki Kristan. Ngidon lagi jong ki kerhun balang. Henry tangkawe. Kajenget banginget hau blei ubaim. Hot kilaban peri ki penyat aki kerhun balang ki bangidon. Henry nginget ni sakripat ya uju ublei. Lingba ki cingika ki banginget. Katkum nakaketin kejong ublei. Te ai kapur yung pi ban pet ki dikot Bible. Pangan sa ai siya pi sapang kajeng yai para banget. Ka siti sa kinang room kalong kabakadar ka dikot ki basipeu. Ha kajeng yai para banget. Tulong ki ba yai no para loki. Ha kajeng nyew burom tulong ki ba nyew kor para loki. Ka siti ka ba ningkong upitros kalong ka ba ningkong ka dikot ka ba arpoar. Haba plapen kut ki mesim jung pi. Hak ba kongu ya ka jing sisa da umensim. Ya ka ban ya ich para banget. Klem asap. To pin da ya ich sirhem parlogi nadu ka donut. Ka siti ka ban kong sagi Tesaloni kanong ka basaw ka dikot ka ba kendai. Henry sapang ka jing ya ich para banget. Pimdon kam banto api. Namar mapi hi pilong ki balayo hikai na ublei ken. Jakaban ya i paralok. Laban siamru naga siti siki Filipi kalnong kebaar ke dekot kebaar. To pin pendap no ya kajing kemen junga pin yelong kaju kajing mut. Kibaton kaju kajing ya i kiba sim kiba ya de jingmut. Hangne kaktin ublei ka ong kum ki banget aki balang ki bangidon. Bangide bandon kaju kajingmut kaju kajing yait kaju ki bayade jingmut kenang baki kam ki jam hapo ki balang kinlong ki bayaj bej ya dinti. Te kaba kadu sa pangapan kut jakan video tungin ya pej bat nga nakakitab ki probeb. Kalnong kabasipau ke dikot ke bakar. Kajing sun kapen kenroy ya kijing ya kaja. Henry kajing i katap ya kiring kang baro. Te ngangej scam bakan ka video pangalak benta sepi ling baki dikot Bible. Sapang kajing ya i para banget. Kanlong kajing metoy bakan jingkir ku ya pi. Mapin ya i para banget aki balang ki bangidon. Kenang makikam kicam baro hagi balang kinlong ki bayaj bej ya jinti. Kenang ru baka jing sakri jungi ya blei basya. Kanlong ki bayaj bej ya jinti. Haka jing jungi paman lakas ngi. Te kum ki Kristan don kam kajinget kajing kermen par kajing ik. Hadai ka bakong santam kade kajing ik. To blei kur ku yepi Isaya kendu hagi we part ki video.